bakhulumela into yani inamhlanje mangingabazi kodwa futhi ke ngilambile mlesimhlelele namandla umqondo wami awubuyi so ngikule mhlawumbe mama abantu lababukela Sicela nje bandla ababonayo ukuthi baxhase nangezinto zokwakha nangokudla sinalokho bongisho umdlesi nje ukubonana mala makhalata moke laba lasagcile lapha phelile ngengane wa-ID kwafoni kwani nadinga usizo kulo mzuzu kwasha ngisimali shimali imali kwasho akhuluma nayo kwawukhona u-700 konke washa alade yoyilanda ngalelo langa imali estation senibingelela-ke babukeli bamajabulelo mpela-ke kuseyena umuzwa kwamthabela entu bantu bekwama wayixosha umuzi police station yabazophuma isigodi ngaphansi kwentaba umaqitshana bathi isamba esingadala okay namhlanje-ke kuhlukile ngoba namhlanje sibiziwe omunye wemizi okhona lapha-ke uzuma ushile lo muzi but-ke angifuni ukuchaza kakhulu sizoke sisondele ngokubona siyoze ukuthi yini abasibizeleyo ngoba into esiyibonile nje ukuthi lo muzi ushile sacala ukuthi sehle siphuthume ngibona siyoze ukuthi bakhala ngani bafuna ukuthi sibasize siyaphila ke kodwa la ekhaya empetho siyaphila hayi siyaphila cha angiqale nje ukuthi konje sizothi la ekhaya ikwabani ikangithi la ekhaya oh yena ubabona ekhaya yeah mhlambe uzosithatha usibeke baba kwenzakaleni siyabona lapha ushile ningokonakala mhlambe wasithatha usibeke bethu ngibhubhile kwase kuyisebusuku ngo-12 la ngolesihlanu sesilele nje ney'ngane kwaqala kwasha iy'ngane ngalo mangivula lo mnyango wami ngithi ngiyangena ngalo umlilo usuqalile iy'ngane y'funa umnyango manje isho izandla ngilazikhona ngithi ngiyazama nami kuzovuleka umnyango kuphume ingane esey'khingwe iy'ntuthu lapho iphumele emgaqweni lapha nami ngibona umlilo ngithi ngizama ukucisha lapha phakathi ngingavumi ukucisheka ngivuse umama kulendlu phume nathi sime lapha umlilo usuhila ngabo ngalazi elimnyama elinentuthu umuntu avela aphelelwa yiko konke mfowethu ID yonke incwadi yasesibhedlela kumakhaza yonke into ishile nje lekhaya phone everything asinalutho ukuhleli washa ngisho ukudla wakuthengiwe ugogo esanda ukuholela iy'ngane nayo kwaphela konke naye futhi yami yabona TV yami yaphela ngibuka kade khabethe lami lela lensimbi ukudla kwey'ngane washa konke mhlambe ucabanga kube yini imbangela yalomlilo noma yokusha kanje ngokubuka kwakho mina ngokubuka kwami into zabantu ngoba nomuntu obekade celebrate la izolo lethu seqedile angangazi ukuthi mina uqedile kanjani umuntu ngomakhelwane umuzi wami esewushise kabi kusho ukuthi uyena uzolikhipha kade akasona silima yena uzocelebrate indawo yami nakuba-ke ngizokubeka kucace kubabukeli bakwaJule TV ukuthi cha thina asithathe ihlangothi kodwa size lapha ngenhloso yokuthi umndeni wala ekhaya usizakale okuningi nokuningi
ngasho ngithi cha sizimele asithathe ihlangothi mhlambe mangake sesiqoqa ngoba ngifisa ukuthi ngibe mhlambe kubantu nje ababukelayo la mhlambe beningafisa ukuthi kube ilupho usizo mhlambe beningafisa ukuthi banilekelele ngakho singakafiki nje lapho since nithi kuwenzeke lesi sigameko ngolesihlanu nicuphephi senjani isimo senjalo Omunye umuzi lapha mfethu phela impilo la inzima uveze unyawo ayekho indawo ukuthi uhleli ukhululekile nawe uma uqhube lapho uqhubele uvuke ekuseni ngoba nayizolo usuku ngihlale khona laze lashonela ngathi namhlanje angikhuphuke ngizobheka lama meeting namakomiti la ukuthi angisiza ngani kodwa basizi alokho sizo ngizothola ngihleli mhlawumbe udaba besenike nalo sekhanseleni ilona ikhansela la selike lafika mhlawumbe azokwazi ukuthi libone ukuthi isimo sinjena besafisa lifike ngoba bengakafiki kodwa ubani besenike nababikela kwabaphethe without umphakathi mhlawumbe abaseyikhundleni ezingconywana sebeke bafinyelela obani labafana ababefikela laba bekomedi okhaya nalo ngaphesheya ekhaya nochikhoya sebeke bafika bafika laba sixhumanisa nekhansela abashutha isithombe balisendele ikhansela bakhona ukuthi babashile mhlawumbe elithembise ikhansela Hayi. senze noma basathatha ithombe kwaphela kanjalo athatha ithombe kwaphela kanjalo sikaze sifune sifikelwe yilaba bakuphi laba abafika bashuthe khona osisi abafikela ngemoto yedwa behamba ngemoto bashutha basebengifuna bashutha ngakavuyi lapha ngisesendleleni kodwa bathe bazongifonela bakhulumela intwana inamhlanje mangingabazi kodwa futhi ke ngilambile ngihlelele namandla umqondo wami awubuyi so ngikhethe mhlawumbe mama abantu ababukela besicela nje bandla ababonayo ukuthi baxhase nangezinto zokwakha nangokudla sinalokhu kongisho umbhesi lento ukubonana la makhabata moke laba nasagcile lapha phelile ngengane wa-ID kwafoni kwani badinga usizo kulo mzuzu kosha ngisho imali 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 kwasho akhuluma nayo kwakukhona u-700 bonke washa akade yoyilanda ngalelo langa imali la estation ulungile ngokesiqoqo mhlawumbe nani babukeli siyacela ukuthi uma ukuthi kukhona ongakwazi ukuthi asize kulomndeni wakwangidi siyacela ukuthi alekelele noma bekuthiwa ikuphi angakwazi ukuthi akuphose siyacela ukuthi alekelele noma bekuthiwa ishumi sisazobuya mhlawumbe akhona amafoni mhlawumbe azokwazi ukuthi ofisa ukumsiza mhlawumbe akwazi ukuthi anifonele shamtota amafoni ungasixhumela leya siza sebenzisela amakhalwana lapha endlini kulela mhlobo nangolula baxhumene nayo kodwa ngasiza okay shuthi-ke sizocela usondela wesine uzosho inamba yakho senzele ukuthi abafisa ukusiza la ekhaya siyacela impela usalusa usondela ngoba ngeke sikwazi thina ukushiya yethu ezubheka ngakwena ikhamera hayi isukubheka-ke ngakwena ikhamera shuthi uzokhuluma nje beningafisa mhlawumbe ukuleke okay bese nike nakusho awusalusa usithatha usibeka noma ungayibhekisa ngakuna phandle fisa abantu manaka inamba yakhe ithini mhlawumbe abantu bazokufonela for ukusiza umndeni la ekhaya ulungile ayisigoqo noma bekuthiwa ubani noma bekuthiwa
ikuphi ukudla ocabanga ukuthi ungakwazi ukuthi ukuphose la ekhaya noma bethiwa iziphi impahla onazo ongasayisebenzisi siyacala ukuthi nilekelele umndeni wakwaNgidi noma bekuthiwa nguphi inamba useyibizile usiso khona ngempela ka icela uNqomothe ucela ukuthi angaveli okuyiyona oshiwo umndeni wala ekhaya so that uma ukuthi unesifiso sokuthi usize la ekhaya ungasiza njengoba nibona ke nanisigameko uvela ukuthi ushe kangakanani so siyacela kubo bonke abantu base South Africa noma kuthiwa bangaphandle eKapa siyazi ukuthi uJabulani Jule TV ubuka abantu abaningi la eSouth Africa even nabangaphandle bayabuka so siyacela ukuthi lokho ucabanga ukuthi ungakwazi ukuthi uncede ngakho umndeni wala ekhaya kwaNgidi siyacela ukuthi ubancede bye sicela ukuthi siphinde sidibane.